thak judun e plengon elang. Rong thang along langang kro kasilam Japan sai kedeng. KADCC tumpen Prime Minister Narendra Modi lapen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala mepi meke kai. Kardom Mid Express berta ke than bangnili Villerbon Kropi nonar joitha bertang ton pen phaikuni ni phai sir cap arni pen di purong sepia long kedo Roy Bakeria kular kaching pu thua jok phaikuni ni phai cap arni ada por phai cap a por pen karbyang long hamphang song don chingrum si di phu hiti kangkir Karbyang long hamphang song don phaikuni ni phai cap arni men di purong sepia hiti kangkir sai kedeng kedam tang arni Roy Bakeria kulat along pen sandwich ahim ke chua jok kisu kachulong rin tia puthak hamphang song tu pe trading license kang than nang je puthak ke hang padolo Matya Bakeria matsi ki pang pulong le det nang je puthak sitami sodak pen ke hang padolo sitame Roy Bakeria tu pen phaikuni ni phai sir cap arni pen puthot kulat kaching put thua jok hamphang song tum pen men di furong supe hitia long ke do ana kulat ke paching kir toy Di purong thang along langang kro kasilam Japan Karbyang long Autonomous Council pen sayamo kedeng abrita kat news along nangli yam prodip rongpi phaikuni ni phai trok si arni rong thang ko humri dam hutsi la solam rong asarapan alang li thantekang Di purong thang ame karapan kemesen kijun alang awar sai pipon po matijong ajiklo ang bong rong amekar ahem hong thu along kijun alang kapang ni Japan rong thang klim samar club along le along Langang kro kapang niya kam pang cheng pon pupusi phaikuni ni phai trok siarni em prodip rong pi rong chang ka humri dam agud lamthi pachatak pon alang li rong thang arong supi ame karapan kejun alang awar sai ki piason si rong thang along metherang mate street light salam pon po pusonta em rong pi ningje thu Nan malam sopor pandihin parman birtamo ing tempat iksina. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Please step in Malin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here. Along with gents, ladies and kids garments are also available here. Malin Showroom, MG Road, Main Market, opposite TOP. For more details, contact 9435433011. Ganj, Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng,
Chitronola ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu long pon ingji. Dinamo piputhot birtalong wang thulo phaikuni ni phaisir cap arni kangsa por phai pho por molam Karbianglong District Congress Committee asai hema thengno along Prime Minister Narendra Modi lapen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal MEP meke kai labang so asai kepado ia theke GST chutun chudang ages hormu hortar sikasuri sipen sikapharo pho tangka alu kepadam dia puthak Congress asongja tum Guwahati rong supialong kachasong asai kedeng pado ponlo Laso kacasong kepada pon bom ahut keton kelang mate pulis atum pen kacasong bom atum aphan nep ingnang dun edlo laso ajok Prime Minister Narendra Modi lapen Assam CM Sarbananda Sonowal atum amepi meke kai Mudabad BJP Mudabad 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 BJP Mudabad 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 mepi meke kai along MLA Barem Vidya Singh Ingleng MLA Barem Klengdon Ingti KAD MCC amai phi kasang terang piatum pen kachapatir pipon along ongdung Congress Party along klembang pubang piatum chatongdun Bini all over India ba Assam GST meeting the do la GST meeting the do hut nitum prakton mukhyamantri Torun Gogoi nitum president Manoniya Ripun Bora alang nitum dhorna do je GST pakomangi jitu ni 28% GST jitu ke pakipi laso bang pakom bek lagi kali te ni tum kitu ka muni tum aja aja la hormu ke chonamji ab asal wa ilitum kisung tika sondui laso jane si pinin dilitum hala dak dhorna ke dohut Assam government Sarbananda Sonowal and titta nilitum aphan alida do phana respect laso ka protest bana jone si la alege the do phan nilitum Sarbananda Sonowal la bengke Himanta Biswa Sharma la bengke ki ko Narendra Modi aphan nilitum ibiji baning ki pigo nilitum patimi betan nilitum hala demonetization aphan da black de palono apna pini nilitum dhorna pangchenglo ain sosela kudire tikan ke pakom ke pilan ke nilitum bang tu ke dhorna dobami program and bomi Himanta Biswa Sharma Mudabad 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 Narendra Modi Mudabad 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 Narendra Modi Mudabad Mudabad Karbianglong Autonomous Council PWD side campaign Taralang so People's Hall kedamatawar non malom ajam pathe bomlo Difu manja tawar pi pen Taralang so Karbi People's Hall kacheleng tawar ke pathe ponjia phan non malom Karbianglong Autonomous Council pen saya mo chiparudeng pontanglo PWD pen kasalam pon la so tawar ajam ke pathe jia phan tawar kachingkina dim tawar ajam pathe bomlo EM Amar Singh Tisula pen Aris anghawatum phaikuni sirkep arni Taralang so humri dam pen KCS samai phu Chandra Singh Krua phan chetong dam pen Taralang so kapaching thurji la pen kapa media phan ching watching side pon Taralang so along kedo sai tiki mate agriculture along le along alhui ke sang hem pen cheng lok kenang so ra hem hai hu ki kim jia phani em tiso radang no ningje Mid Express aberta bangila pase kangton paniglo lai mom jaka news channel do me thangmi kurbang thu